Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas, kada nas zatrpavaju negativnim vijestima koje izazivaju neko beznađe, depresiju, ja želim podijeliti s vama sopstveni doživljaj koji je jako pozitivan i koji je meni vratio povjerenje i u policiju, i u državu, i u sve ono u što smo svi u zadnje vrijeme počeli gubiti povjerenje. Naime, o čemu se radi? Na mojoj zadnjoj moto turi, ne daj Bože da je zadnja, nego da kažemo na mojoj moto turi koja je bila prije 2-3 dana s drugom Irsom po Bosni, srednjoj i sjeveroistočnoj Bosni, desilo se nešto nevjerovatno. Vozili smo prvi dan, prespavali u Tuzli i ujutro je bio dogovor da se nađemo u kafiću Verdi gdje ćemo popiti kafu, napraviti plan za drugi dan. Orijentaciono smo znali gdje vozimo, ali eto da učvrstimo plan i da krenemo lagano. Međutim, ta kafa se nepredviđeno prebacila na moj susret sa mojim drugom Đokom kojeg nisam vidio 20 godina. I dok smo ja i Đoko sjećali se starih vremena i zajedničkih doživljaja, Mirso se nervirao što kasnimo na turu. Tako da smo na brzinu krenuli iz kafića. U tom svom nekom brzinskom spremanju gdje je meni Mirso donio da ne gubimo vrijeme i neki komadić pite koji ja nisam mogao ni pojesti u kafiću i u svoj toj nekoj frci gdje sam ja jeo pitu jednom rukom, drugom rukom, pripremao mobitel, kameru, vadio kacigu, nama se žuri da krenemo, ja sam u svoj toj frci zaboravio torbicu na koferu od motora, mislim s desne strane. Spremili smo se na brzinu i krenuli da vozimo. I tako smo mi krenuli lagano, ja nesvjestan skroz da je torbica na izvolte i da svaki trenutak može spasti. Evo ovdje preko trotoara nije spala, ona je još uvijek tu. Mirco snima, ja i ne znam da snima, ja nisam ni upalio kameru, mi vozimo polako kroz grad, lagano pričamo usput nešto i skroz nesvjesni da je torbica, a u torbici su mi svi dokumenti, novac, kartice, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, život je u torbici za koju ja nemam pojma da je sad na izvolte. Sreća, mi vozimo lagano kroz grad, nema naglog dodavanja gasa, nema prestizanja, nema skretanja i torbica se nekako još uvijek drži na motoru. To se sad možda i ne vidi, ali vidjet ćete trenutak kad ispada. Evo ovdje ja malo prolazim na semaforu ispred Mirse, Mirso i dalje vozi lagano, stajemo na semafor, gužva je po gradu, malo, evo, torbica još uvijek vidi se da stoji na motoru, idemo dalje, vidite koliko smo mi dugo vozili, stvarno sreća da smo tako lagano vozili da malte ne ono ko kad čašu vode držiš na glavi pa se ona ne prospije, tako smo mi vozili motore lagano. I mi se nešto dogovaramo, sad pričamo, evo torbice još je na motoru. Evo ovaj auto što je iza nas će biti ključni u ovoj priči, ne znam ni ko je čovjek, ali svaka mu čast. Sad kad krenemo sa semafora, ja ću malo dodat gaz sa Mirsom i ona će spasti. U čošku se vidi kako još stoji onaj kaiš njen, visi sa kofera desnom. Evo tu mi krećemo, lagano, još uvijek se drži,
Mirco spušta vizir, hoće malo da ubrza, vjerovatno snima video i sad će on malo ubrzat i eno je spada. Tu sam ja možda malo dodao gas u sekundi i ona je spala. I dalje ja ne znam uopšte šta se desilo i mi nastavljamo da vozimo. Niko ništa ne zna. Nažalost, sad će Mirco ugasiti kameru. I mi smo nastavili da vozimo. Odjednom čujemo sirene, zavija. Ja gledam u retrovizor, vidim tamo negdje iza 2 reda vozila iza nas je policija. Mirco se zeza, ovo nas ganje. Kako što će nas ganjati, vozimo normalno. Nema nikakvog razloga da neko pali sirene i da ide za nama. I dok mi to pregovaramo, jes, nije, pali se semafor, crveno svjetlo, mi stajemo na semaforu, ona policija se u međuvremenu probila kroz onaj red auta i prilazi nama i kaže ono oštro naređenje, vozite za nama na benzinsku pumpu iza raskrižja. Znači mi smo na semaforu, tu je raskrižje, može se skrenuti desno, može se ići pravo i iza raskrižja nalazi se benzinska pumpa. Sad ja već počinjem razmišljati zašto nas zaustavljaju, da li su ovo neki mrzitelji motorista, hoće li nas maltretirati, zbog čega. Mislim, imamo, oprema je puna, kacige, sve u redu, ne znam zašto nas zaustavljaju. I čak ja razmišljam, ja i Mirco pričamo, mi imamo ne interkome, pričam, ja mu čak predlažem, hajmo mi skrenuti desno, hajmo mi svojim putem, nek oni čekaju na pumpi, što će nas maltretirati. I tu Mirco opet je u pravu, kaže meni, ma kakvi idemo tamo i nemoj, kaže, slučajno da podmičuješ nešto, ovo su, kaže, ja znam ove policajce, on je inače Tuzlak, ovi, kaže, neće ništa. Rekao, dobro, hajde idemo. I mi tamo skrenemo iza njih, nažalost, kameru smo ugasli, nije više snimala, to mi je žao. Mi prilazimo tamo iza njih, stajemo, izlaze oni iz auta, pitaju nas, meni su se obratili, ali svejedno, da vam nije šta ispalo. Kontam šta će mi ispast. Vidim, kamera je tu na motoru, mobitel je tu, nema šta drugo ispast, mogu jedino ja spasti motora. Ja više neka tmurna faca smatram to nekom provokacijom, nekom šalom, nekim policijskim, očekujem neko sad maltretiranje svega toga. Kad on vadi moju torbicu i pokazuje, ja rekao, pa kako ja sad skroz, i on mi objašnjava šta je bilo. Kaže, spala je torbica na cesti. Čovjek koji je vozio iza vas je stao, uzeo je torbicu, u to smo mi naišli, u to je on nama dao torbicu i rekao 2 motorista. I mi smo u auto i jurili smo za vama kroz čitav grad, sreća, kaže, da ste polako vozili, pa kaže, smo vas stigli. Poruku mi kroz grad, inače ne divljamo nikad, smo ozbiljni ljudi. I čovjek meni vrati torbicu. Ja predlažem sad da mi sva 4 odemo na jedan fin doručak, da to proslavimo. I on kaže, mi smo napustili reon, mi se moramo vratiti na naš reon, ne smijemo mi hodati, ići po doručak. Mislim, nešto nevjerovatno. Desilo se nešto nevjerovatno i pozitivno. I to stvarno, to kad sam doživio, tad mi je odmah krenuo bolje. Odmah mi se promijenio. Ja stvarno nisam imao s motorom i s policijom, ja problema nisam imao, pa sigurno zadnjih 30-40 godina. Ko dijete bilo je hajde ne znam, nekad vozimo bez kaciga, bez dozvole, bilo je neki sitnih prekršaja i ovo i ono.
ali u zadnje vrijeme ja ne pamtim kad su me zaustavili. Mi uopšte ne zaustavljaju motoristi. Ovako si registrovan, ganjaju onu djecu po gradu na skuterima koji divljaju, ganjaju nekad i one što skinu auspuhe pa trkaju se po gradu i neki ganjaju jedne i druge, jedne za njihovo dobro, ovu djecu, oni ne znaju još šta je to motori i kako razmišljaju oni što su s druge strane u autima. Evo pješaci, ovi što uznemiravaju narod po gradu bukom i tim, i njih treba na neki način staviti pod smirti, eto. Sad ovo što sam ja doživio, ja bi više volio da je to rezultat nekog sistemskog rada policije, ali evo i ovo je dobro. I ovo je dobro i vraća nadu da će barem na nekom personalnom, ljudskom nivou da se nešto može promijeniti. Ako je policija kao policija puna afera koje dolazi sa vrha od slučaja Džanana Memića pa do ovog najnovijeg cirkusa sa Nikšićem, ovi ljudi pokazuju da im treba vjerovati. Pravo da vam kažem, ja sam se mislio, hoću uopšte krenuti za njima. Zamislite da sam ja skrenuo i otišao, a kod njih svi moji dokumenti. Pa ne samo da bi ja ostao bez dokumenata možda, nego bi to napravio ljudi jure za mnom kroz cijeli grad da mi vrate dokumente, a ja odem, ne postupim po naređenju, nego odem. Eto, zbog čega? Zbog pretpostavke da ću biti izložen nekom maltretiranju, zbog priča da se kriju iza šljive, što je tačno. Kriju se iza šljive, fataju klopke s radarima, postavljaju, traže za dorčka, traže ciganče, sve su to stvari koje se dešavaju. I da je više ovakvih primjera, mi smo stvarno bili tip top, puna oprema, novi motori, lagana vožnja, jednostavno nije bilo razloga za zaustavljanje i taj njihovo naređenje voz za nama kod mene je izazvao, ne znam, čuđenje, revolt i ne znam, očekivao sam nešto negativno. Tako da me ovo zapanjilo. To, nešto nisu tražili ništa, nego što nisu htjeli ni otići na dorčak koji sam ja ponudio i to da moraju rad, to, kažem, nešto nevjerovatno i jako pozitivno. Odsad, mislim, promijenit ću definitivno, a ne odnos prema policiji, jer moj odnos nikad nije bio ni loš prema njima, nego promijenit ću razmišljanje. Više neću razmišljati da on mene zaustavlja zbog nečeg negativnog, nego ću prvo pomisliti, ne znam, da je možda nešto za moje dobro. Eto, to sam vam htio ispričat. Ako je nekom popravio dan kao meni, drago mi je, svako dobro.